Pozdrav Balkanci i dijaspora, dobrodošli u još jedan moj video. Evo ovdje je moja maca da mi pruži podršku. Danas ćemo govoriti o AI pjesmama kao i o tome kako da ih prepoznate ukoliko ne znate kako da ih prepoznate. Govorit ćemo Girl, you cannot stand on my shit. Sjedni tu u moje krilo, ajde tako. Znam da se gladan, ali ješćeš. Dakle, govorit ćemo kako prepoznati AI pjesmu. Govorit ćemo koji su sve to aspekti, znači što se tiče muzike, glasa, teksta i svega toga, da onda može biti vama lakše da to prepoznate ukoliko ne želite to da slušate, mada ja lično sa tim nemam problem. Dakle, krenut ćemo od prve stavke, a to je odakle počinje pjesma, nekad jeste od teksta. Kako prepoznati da li je tekst pjesme AI, pogotovo što se tiče strane muzike? Možete ga prepoznati zbog toga što je tekst dosta opšt. Znači, nema toliko specifičnosti. Šta po tim mislim? Znači, neće se govoriti, osim ukoliko je specifično zadan taj zadatak samom AI nikad neće napisati hodao sam ulicom, sreo sam te tamo, otišli smo na kafu ili šta već. Uvijek će biti dosta uopšteno, ništa specifično, više se opisuje osjećaj nego egzaktne radnje. Dakle, govorit će broken heart, lost soul, whatever. Riječi koje dosta AI koristi jeste velvet, znači gdje god vidite velvet, ne kažem da je to uvijek tako, znači nemojte sad misliti ako ste neko pjesmu čuli ili vidjeli velvet da je zato AI, ne, ali govorim da se velvet iz nekog razloga uopšteno ti opisi nekako često koristi o AI. Dakle, kada vidite velvet, neon, electric, ghost, shadow, light, flame, dawn, sve je to nekako dosta AI, znači svaki put, evo, otiđite se lijepo neki AI, ChatGPT, nije bitno šta koristite, i napišite write me a song about, I don't know, lost love, whatever. Izbacit će vam čitav tekst, apsolutno nekako poetski napisanog teksta, onako sami opisi i osjećaj o kojem govori, ali ništa nije toliko specifično. Tako da to je jedan od prepoznatljivih faktora što se tiče da li je nešto napisano od strane AI. I uopšteno su jednostavni dvoriječni nazivi, upam Velvet Ghost, Neon Night, Electric, whatever, like dosta je takvih naziva uvijek. A zašto? Zato što pravi tekstopisac, pjevač, nije bitno ko piše pjesmu, they have a point of view, znači ja kad napišem svoj tekst čuje se da je to napisao čovjek, nekako kada čitate ima više smisla jer dosta je tačno, dosta je precizno to o čemu se govori. Tako da možete primijetiti razliku. Onda ćemo govoriti o samom glasu. Glas zna dosta biti električar. Postoje načine koje ja nekad koristim, ne nekad nego kada ja pravim AI muziku tebe. Postoje načini da se AI glas izmijeni, to jeste da ne zvuči kao svaki drugi AI pjevač ili pjevačica koji se koristi, koji čujete. Dakle, tipičan AI glas ima kao neku statiku glasu, neki elektricitet. Nešto se tu dešava, zvuči skoro robotski i uvijek je precizno pjevanje, a način na koji dišu, znači ne možete čuti kako dišu i nekad uopšte nema uzdaha, dakle samo se govori tekst, pjeva, nije bitno, a nigdje ne imate pauze gdje je potreban uzdah. Govorim o određenim pjesmama. Isto tako način na koji pjeva, nekad se drži ta nota toliko dugo i toliko stabilno i savršeno, a onda da jednostavno pomisliš i budeš uvjeren da je to AI jer nekako ne zvuči ljudski. Sve što imam ostaje u neredu truli, hej, gdje mi je mozak i šta je uradio, nije mi jasno šta mu je falio. Isto tako određene riječi se znaju izgovoriti na čudan način. Nekad bude čak i pogreška iako on jeste savršen i svaka nota je savršena, nekako bude neke pogreške u izgovoru ponekad. Gdje ljudi jednostavno ne mogu to izmijeniti jer ne možeš jednom AI sistemu kao recimo Suno AI, ne možeš mu napisati izmijeni samo zadnji dio da izgovori tačno jer će i promijeniti donekle čitavu pjesmu. Čak i ako to popravi, onda neće zvučati kao ranije i onda jednostavno ljudi se nekad time ne bakću toliko i onda imate te male pogreškice koje stoje tu i koje ljudi mogu uočiti ukoliko slušaju. Što se tiče muzike, dosta je ponavljajući ritam, sve ima sličnu strukturu.
strukturu, osim ukoliko neko kao ja ne zna da koristi AI pa da to malo zvuči drugačije i bolje. Ponavlja se dosta isti ritam, ista struktura, kompozicija, ali konstrukcija, sve nekako ima svoj stil, svoju gradaciju. Dakle, nećete čuti ništa toliko kreativno, te neke solaže će uvijek biti slične ukoliko kažete make me a reggae song, no, nebitno koliko drugih intrikantnih stvari ili opisa staviti, uvijek će nekako započeti istim ritmom i to će se stalno vući kroz svaku pjesmu. Tako da koliko god AI bio dobar i koliko god može napraviti dobru muziku, često bolju nego što ljudi pravi danas kako sve strane imaju, opet nije savršen u svim dijelovima. Vjerovatno vremenom hoće biti. Budimo realni. On se svaki dan pospješuje, tako da će i to nekad biti dosta bolje, ali još uvijek nije savršeno. Tako da je uvijek ne uvijek, ali često ljudi se zadrže na običnom instrumentalu koji jednostavno nemate neke dubine niti kreativnih puteva koje bi neki muzičar uzeo da je sam pravio muziku. Isto tako se glas nekako dosta veže za tekst, nekako sve je uvezano i sada kada izvučeš taj glas, kao da i ostaje problem u audiju, samo instrumentalu isto tako obrnuta. Nekako se nešto, sve je toliko uvezano da kada ih razdvojiš ne zvuči dovoljno dobro ponaosob. Obično je uvijek sve previše čisto, isto tako nema neke emocije. Jedina emocija koju većinski možete čuti u pjesmama jeste onaj prepoznatljiva rika. Znači znate ono pjesmu We are Charlie Kirk. We are Charlie Kirk. We can. We'll fight for the gospel. Uvijek je to neko deranje, zapravo AI emocija. Skoro nikad nećete čuti drugu vrstu emocije u samoj AI pjesmi. Uvijek je to dranje, a nikako neki uzdasti način na koji će izgovoriti riječi, način na koji će otpjevati neki slog, nekako fali toga. Ali opet kažem, sa AI se može dosta dobro napraviti, sam sam to uradio i znam. Ali dobro, eto, neke stvari nisu toliko savršene. I isto tako, što sam još htio, dosta instrumenta zna zvučati slično, jer nekad gitara zvuči kao, kako se zove, klavir ili obrnuto, tako da ne možete prepoznati što se zapravo dešava. Čak i kada razvojite sve te instrumente, dobit ćete jedan od njih koji se zove other, što znači drugi. Dakle, sve ono što nije moglo biti prepoznato ili što ne može biti prepoznato jer nije zapravo instrument nego obični zvukovi, stajaće pod other, to jeste pod drugi. Onda nemate pojma šta je to zapravo i često to možete izbaciti. Onda se čovjek pita pa koja je bila svrha toga. Tako da za kraj ja ću pustiti onako jednu AI pjesmu, recimo, onako tipičnu AI pjesmu da možete čuti koliko to zvuči jednostavno neprirodno. Koliko je jednostavno taj glas koji je kao električan, pustit ćemo ovdje na kraju, pa eto poslušajte. I to je to, za razliku od svih ostalih pjesama, znači možete čuti apsolutnu usporedbu. Ukoliko želite znati kako napraviti pjesmu koja ne zvuči AI, obratite mi se ili poslušajte moje pjesme. Sabrim da sam ih ja koristio AI za pomoć nekim stvarima, a ja napišem tekst, dadnem svoj glas, ne otpjevam, ali dadnem svoj glas, otpjevam ga, ali onda se malo sa AI to izmeni s obzirom da nisam baš dobar pjevač. Ja to koristim, ali svi tekstovi su moji. Zapravo sam ih možda trebao i početi prodavati jer stvarno pišem lijepo i jako brzo, a dobro, a detaljno i baš mi brzo to ide i mislim da fin, smislen tekst napravim u 10 minuta, tako da treba ih možda time da se više pozabavim, ali to je to uglavnom. Dakle, poslušajte ovu pjesmu, recite mi šta dalje da snimam, pa eto, čisto da imam opet kažem primjer i vidimo se u sljedećem videu. Hajde ljudi, čao! So I